Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Katanat Penroisor ubas niya bahalang dhar hakasi tho ding uloko baka National People's Party kan job hagi san na ki hinyaw teli ki constituency Harilum Jantia kat ba kan yo hadu lai pun riungot ki MLA na kaleng kajala haka election MLA Kabanwan. Habaya kren kilat patay kubor ubas niya bahalang uloong bauti kenabon sa job yang ka election na nartiang constituency Kabanong hausnem arhajar arpulay. Ubas niya bahalang unya kun persya yu kertong ke kongres uba em lang lalu bat arngut ki weipat nanar tiang konstituensi. Kat bah juai konstituensi uba wailat miki shela un hap ban pen kreating ban wan pai biang syakatong namar ka jing kun kalong ka ba internet hapreng jong u bat ba Andrew Shulai na ka TMC bat uba Moonlight Pariat na ka UDP. Haral yang konstituensi kajing kun kalong ka ba itenat hapadeng uba coming one umbon bat uba GT Suchiang uba long MDC kiba na kaju kasnong bat arngut ki weipat ki kertong. U kertong ke NPP uba habahun dekhar unhap ban truot mau truot ding ladau tmu shisha ban penlim yu MLA ke UDP uba nujor ki sungo bat u kertong ke kongres uba nihimaya tingkan. Kadba ka clear konstituensi kajing kun kalong hapadeng uba ne lang lingdo u kertong ke NPP bat uba kermen shela ubalong menteri sorkar bat MLA na ke UDP. Kakong Santa shela ke kertong ke NPP na su tengah konstituensi kan yakun persya uba shitlang pale uba de u MLA ka TMC handai uban net no sya ke UDP bat uba Vincent Pala uba de u MP ka Shillong na ke kongres. Uba Stephen Mukhem u kertong ke NPP na Amlarem unhap ban aireng bat u MLA bat menteri sorkar na ke UDP uba Lakmen Rembui. Sorkar poina. Wud na komputer. Lembaga siap department ang balaga polis intelligence wing ngare kili kenanga enggo wot prabaw sojar wot sanpa prajar ko ang bay direct single majority one back MP how argar hawle tegan jo yo bito to pinpul kam jo bakla maximum bakla 10% la 10% la uheri to kadwona Terkam ke kubur ko yo ikilang sudong ani nduhaw 100% to uwan ikan di NPP. Nagi sanpaw prasit ko declare ko finalize kam ka tiket. Hadun negasi. Kita sanpaw pra to oro grade A ba untuk candidate tang debe kauman bitan ke party nga wong ipi. Untuk ko bu itang yo kana buruna. Daw yo bi kamon man resort. Ka unay tay daw. Emi hawar jar kat pra kat kende. Ngut MLA. Lembaga bayar sen coach ka arhawle. Lembaga raw sa tumin tu mustad daw ko ni hawita. Taraw ang guran da ang gujok. Politics that is democracy. Taw hamar ka timbay ba ngaw ay big promise. Ngaw ay big assurance. Bikin nuh ng arhawle. You be coming out with the flying colors. Kam tam ko siyogi. Ulam ko lam kami do kulam beruwa. Ngarele ben hari nga saw to la nga kular ni biyo ni le. I made a blunder mistake. You are not the one who made a blunder mistake. Juan gibur ko nga kamu ma hamtom. Juan ko tayo ma sa ba man pun rabyo. En ko ki ba yo la sin ni chum le yo ka do pan. Tayo dimut untuk kamte. Kamu mikmat dasngaw de bonu le pilan dai. Dan wo do le 30%. Dan bonu do nahi. Netay daw. Wa de mo pan ji gerchan na bio arwale. Yo pendet ini kamu sak tenro jangan mau ini sang toi jiam kamu konusing kok dang bomba tebang yo dang kuat dang penpo doco kamu ini wahai yo kelamon penuh ini wahai yo kelamon pai ba ya pakalabi ya like kelas 1 mempina tibi di kelas 1 hak politik kelas 1 memiet ko halai skor naik number 1 jo kuai Kajimu ledang tu kau meliu yang berjob liter mersi bahak terima. Mandi sedang bila kelas abeng. Orang job ni ketan ju orang temi tai cerman tu yo. Uyo cerman cuala tang sekedup sia untuk besok. Tu kenu berdeniat na. Uam meliu dekat ni. Untuk tangan kini minister tu unusa minister mesti enggawi. Dia bakalari. Waran man bita kuan bhatam kamalati that bejti segar. Buy one get 3 free. Job ma sang ba yo so man ba yo so boy la yo so dasket tomo. Hawon chem beli mele me yo free. Dan yo ko kon si yo free mele la. Hagri yo free bi.
Kami banda punya company wala isulay tala may free di mga iyo. Kadi kulom na tayo kadi kulom. Tenete daw ko jimut ko akong pintu ini. Lagan so sangun na kajo kayong. Ibang ni dangadan ngeri arngot. Lami ar ngeri le. Lami so ngeri san ila mudhumangkam. Tengah sa to pirap stat ibani ile. Nete daw. Namar ko ang ciu so sangot. Eman ko aktif tadi udah man kami kon di yogi. Ko khapra kendegon. Yurti to ukra stomi. Waju bang ki he wara ko klam ni chuai nga ong di hampan bon kamu amalebi. Ong itnik ni hampan bon kam ko jimu yo olai suwi. Yo rab yo i number le phau tulisan en yo i transfer card du ida ni. To yo yete the proofi. Ndu do kerpat to pi the proofi. How arjar kalinga ile election. How arjar khapra. Ngaman bukan bahasa kondusi nga. La chajuai ka udang phmiu boi la. Ngabo psa yung chajuai stai. Mamdu la singla. The bon ki bhai ko ke ngawa. The kan sting ma sa ba daw rebuna. Hawa da ka prakan bahasa du khali si hanarte kondusi. Tang job ititik. Yo job to pi job to ngawa job. You have proved that you are the fittest leader of this constituency. Hawa da rauli besan. Ndu wari konstitusi chajuai. Dia ulai keleng hamar betin yo tik jujok amburang guna yo bayi takam ong ini untuk liwan ni yo ong ito da job bayi na job ito dia pun skid dia kudi gitu bilo kum jawi na lor gu mem ito kutui na lor gu amini yo rai sawi semen dari ibu ras tang sejibot ko wan ini dat kenal yo ile bhajar botam hagdawan ke konsulsi ngam ko subau sanjar bot one top of berapa nyaw persen kata majuman tona ko leha ko 2000 tadi ole pa hajar lagi teruk pra 2000 ni ton penyo record we are the genius ton penyo record we are the genius for this upcoming election kami tu kan gibruto ke wonar tiang kwa uman ko bertui daw po ke porman ko hamjan hablai aster procedure ni ba nam tam yo iwon nam tam mani yobi kanuksa ko khenta mo kana ebi elek NPP ku ko man nagasni man ikanta man ga tibni daw hak NPP to mantim si IMI one mind wangau deputy chief minister untuk kami parti cibat dong timu pala cibat dong timu Charles cibat dong timu poli hak parti India mutai hadoni India yakni iko aga stability is the top priority. Lepas itu parti ko kentam le NR ni leader ka kaman ani. Orang parti MBA kini kuat ko kini keman. Hanya yang ong mai pimutu ini. Ladi boy ke first power de pekalai. First to ikam di minister yang elam ngobito. Ke stability yang wi krek bahapi ke power to one hadin one. Lalu ke stability em go automatically that is power. Lalu stability memang that is instability yang juga. Tunai tidak yang ini kemudian na IM ya po yung NPP kertaman ani we are one. There is no team B hamdu sautu bakla kami tewara. Tunai tidak yang ini di parti ko bukan kaman ani dang po gibi sidang clear dang po gibi sidang skin nete daw to wa dayu giwa KLP pilih ko yo MLA negaro lo jobi nakasidente alo jobi dati kinaw chuna sarkar mi one being power hawar dar paule Habakali kan nungut ki MLA kan job house nem arhajar arpulai ubas niaw bahlang la jubab baka NPP kan job hadu laipun riungut ki MLA ka election syaka yung darbar tauan ulai thu bana ki laipun ri tili ki constituency harilum khasi jantia ke NPP kan job komba arphongun narilum garo nagi arpu south ligi constituency ke NPP kan job kan riungun shu ubas niaw bahlang loong balada u job yang hakani ka ganti on pendap yiki kam ki basateng bat kawe ka bau angnut ban pendap ka de ka yaw pensin ha ka bau kwa banwan rakno da ka multiplex hakani ka yo ya yakni min ya ora multiplex this is kita begini ga subject orang sa next step MPP binde ki badang anut oleh namun kami ini mah in job sono
Nabol. Tangga top priority to market complex ini. Ini semua. Mak dong wadam kamera. Ki route sektor ki route more or less tidak 95% complete. Baru ni apa archonda atas ni. Jika main ni ke jauh. The next kau apa ibu hantam office ku kamu dah man bring government closer to people. Kita kan kamu juga. Keblok kurang wai hanu arhawi yang tidak begitu. Jadi nu arhaga arhawi kamu belum bisa tahu lagi. Namun, tapi sekian ampun nama itu untuk. Kalau em dulu lah support nong, you have to wait ikut order. Tetap ni. Jadi mana ikut order cahaya tu nak dia kata. Masih nak belah support tertib ikut support. Governor tiang for the whole state. Bukan warna tiang that maintain itu Giant Hills, both East and West, come to the state. Giant Hills full confidence. Kita kondisi yang ada no doubt about. Kita rock Giant Hills so minimum 5 seats, Giant Hills. Khasi Giant Hills, the Garo Hills. Khasi Giant Hills will be 20 plus. Garo Hill will get 16 plus.